An Abi Hurayrata. Abi Hurayra haber ita enne raculen eten nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir vakit bir kişi Peygamberimiz yanına kile fakala asabanil cehd. Ve fi rivayeti inni meçhud. Bu Peygamberimiz yanına kile de ita ey Allah'ın elçisi. Min de alcıdım. Min alcıdım yani bu kişi bir kotu aş bula. Açlıktan alcı, halsizlene. Yani Peygamberimizge aşırığa sırap kile. فبعث إلى نسائك فقلنا والذي بعثك بالحق ما معنا إلا الماء. Hem şundan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin bir sahabene özünün hatunlarına jibere. Bu kişiye rızık alıp gitsinler için. Bu kişiye rızık alıp gitsinler için. Hem bu hatunları Peygamberimizin hatunlara cevap verirler. Seni haklık bilen yani Peygamberimizin haklık bilen jibergen zat bilen ant etemiz. Yani Allah bilen ant etemiz. Bizning ide sudan kala bir nesi de yok. Sudan kala bir nesi de yok. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men yadummu ev yudifu haza. Şundan sonra Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bırılıp ayta kim bu kişini kabul ete? Yani kim bu kişini konak ete, aşata deyip sıra bireyinde. Haza yerhamahullah. Bu kişiye Allah rahimlik gösterir deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakale raculu minel ansar. Şu vakit ansarlardan bulgan sahabe eyte, onun ismi Abu Talha deyip eyteler. Ana fentalaka bihi ila imraatihi fakal. Mindi. Hem şundan sonra bu kişini alıp, özünün iyine alıp gite, hem hatınına eyte. Akrimi dayfa Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisinin konağın konak etti. Hatınına ite Allah'ın elçisinin konağın konak etti. La tadakhiri şey'en. Hem ondan bir nesede yaşırıp kaldırmayın. İyinden ibar şunu birdi hatınına ite. Fekalet. Hem hatına cevap bire. Vallahi. Ma gindana illa qutun lisibyan. Allah bilen ant etem. Bizning ide hazır şu mine kişke balalarga aşatırlık rizıktan kala bir nese büten yoktu. Fakale hayyi ta'amik ve aslihi siracek ve nevvimi sibyanek. Şundan sonra iri hatınına ite ezirlet ta'amını. Rizığını ezirledi yani bu kişi için. Hem işemini yandır. O vaxtda bitinde utlar bulmayı. Hem balalarını yıklat eğer Allah'ın aşısıları kese. Eğer Allah'ın aşısıları kese balalarını yıklattı. فَحَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَسْلَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ سِبْيَانَهَا. Şundan sonra bu hatın tabını rizikini üstelge ezirley. Hem şemni yandırıp koya. Hem balaların yıklarga yatkıza. Yani aşatmışa balaların yıklarga yatkıza. ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُسْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَدْفَأَتْهُ وَجَعَلَ يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَكُّلَانِ. Şundan sonra tabını ezirlegeçtin. Bu hatın şemni retlegen bulup yani jüri şemni sündüre. Karanlığı bulsun için. Şemni sündüre hem alar şu konak bilen oturup konak aşı başlagaç aşağıdan revuş getirip yani aşağıdan şekilde oturalar. Karanlıkta bitinde görünmeyi. Yani alar hakikatte aşamıyorlar. Yani aşağıdan revuş kursetip oturalar indi şu kişi aşasın deyip. Ve akele dayf bu kişi aşı indi. Ve bâte taviyeyni. Hem Abu Talha bilen onun hatını aş kiliş yıklarga yatalar. Aş kiliş yıklarga yatalar. Felemma asbaha gada ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Tan atkaş bu sahabe Allah'ın elçisi yanına yol tuta. Fekale onun yanına kilgeç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlayta. Laqad dahikallahu ev acibe min figalikuma bi dayfikuma leyleten. Şınlıkta di Allah güldü di. Şınlıkta Allah yılmaydı, ev gaceplendi siznin bu işinizge. Siznin bu işinizge Allah gaceplendi di. Yani Allah nindi işke özleri utunu sündürüp aşağıdan revuş getirip kurtarırlar. Balaların özlerin aş yıkatıp kuşuşu konağın aşattılar. Ve enzelallah
Һәм шул вакыт Аллаһ аят иңдерә. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Аллаһ Субханаһу ва Тааля аят иңдерә. Алар үзләре мохтаҗ булсалар да башкаларны үзләреннән өстен итеп куйдылар. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Һәм чынлап уңышка ирешүләр шулардыр ки, кемнәр күңелләрен саранлыктан сакладылар. Кемнәр күңелләрен саранлыктан сакладылар. Бу бик гаҗәеп хадис. Бик гаҗәеп хадис. Иң беренче пәйгамбәребезнең тормышы хәле. Пәйгамбәребез башкалардан аерылып тормады. Күз алдына китерәсезме? Ул патша, Аллаһның илчесе, аның өендә хатыннарының судан кала бер нәрсә юк. Судан кала бер нәрсә юк, хәтта ипи кисәге дә юк, бер нәрсә юк. Һәм бу пәйгамбәребезнең тормышы иде. Бүгенге шикелле ул безнең мәсәлән идарәчеләр, безнең директорлар, башкалар аерылып торалар, аерым ашыйлар, машиналары, иләре аерылып тора. Ләкин пәйгамбәребез алай булмады. Сахабалар хәерче булдылар, аш булдылар, шулай пәйгамбәребездән хәерче аш булды. Ягъни бу без караганда, ләкин алар иң бай кешеләр иде. Алар иң бай кешеләр иде. Бүген безнең әллә инде зур йортларыбыз булса да без иң хәерче кешеләр. Чөнки безнең йөрәгебез хәерче. Чөнки безнең йөрәгебез безнең күз алдында хәерчелек. Икенче мәсьәлә бу хадистә бу сахабаның гамәле. Сахабаның гамәле. Ягъни ул үзеннән, хатыныннан, балаларыннан ризыкны алып кемгә бирә? Шушы сахабага бирә. Ягъни аны үзеннән üstün куя. Кем бүген безнең шулай эшли ала? Кем бүген шулай эшли ала? Әгәр берәр кешене алып кайтып хатынымызга әйтсәк, әйдә менә ул кешене ашат, әгәр өйдә ризык булмыйча, кичкә генә ашарга ризык булса, мәсәлән, башка ризык булмаса, әйдә менә ул кешене ашат әле дип. Син нәрсә җүләрме әллә, үзебезнең дә ашарга юк битәлем дип әйтәчәк. Шулай түгелме? Әйе, шулай. Бу кызганычка каршы безнең бүгенге халәтебез, безнең йөрәгебез. Шуңа күрә сахабалар радиллаһу анху ва радуган. Аллаһ алардан риза булды һәм алар Аллаһтан риза. Biz бүген күп мәгънә эшләсәк тә, без сахабалар шикелле була алмыйбыз.